Salatullah, salamullah. Seterusnya kontingen Jabatan Perangkaan Malaysia, Penjaga Stesen Negara. Itu dia. Melepasi pentas pelepasan. Ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin. Kontingen yang seterusnya dari Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha. Seterusnya kontingen dari Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM. Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah,